apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagadumot ta kayo kan natang abinagkat mo, tatang. Ay, kapilitan anak ko. Kamasapol nga iawid ko dito'y balay. Sayang ba't ibatik lang iti jay? Wan angam kontrolin nyo kumatatang. Iti kasta nga edad yo kat saan anasaya at nga agbagbagkat kayo iti nadadagsan. Italaang ba't manan anak ko? Ay, uwan kayam. Mapan mo alaan ti karni ti baboy nga inorder mo kini Auntie Minda. Ay na wow, natuloy gayam anak partida, tatang? Wen, iti paraangan dati nagdalanak itay. Ay nagado ti tao ije balay da. Awa mo nga mintitiks ni Auntie Minda kanyak, tatang? Ay kat nalipatan na laang siguro Tabi sida nga may ni Jay. Wano saan? Mga awan load na. Sige. Mapangkualaan inton madamdama, tatang. Ano sam anak ko? Ay, alaak kumaitay. Ngam awan matekastak amangigam. Kadumat akayaw kan natang tibinagkat ko. Okay laang, tatang. Adto'y ti karnet baboy nga order mo, adel panak ka. In reserve ka. Agyaman aklaunay, Auntie Minda. In freezer ko itay, ngamsan at timangkan. I-freezer mong tulatan no sumangpet ka, tapno saan amadadaal. Wan antay, pasensya kayo no italaang nga imayak. Ti amo ngamin ka na ipuspunti pa nagpartiyaw. Simbardeng ngamin titudo na nakaw. Saan kamot anateksan taawan mo load kaw. Naimbaglaangan dito'y balay tinagdalanan ni tatang mau. Agyaman na mananantay. Anusan nyo nga urayan ti bayad ko Wan, okay lang. Awan ti parikot di tanak ka. 1 week matkit di Agpakada ak nga rudan antay. Ay wan, agan andad ka mo nakaw. No adda amom akayat na pa'y ti agurdar. Ibagam nga adda pa'y extra 5 kilos dito'y balay. Si kamat gayam day Mari Adelfa. Sa dino tinaggapam. Iti ayanda Auntie Minda, Mari Lusay. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo, Mare. Karnin sa amot ti baboy deta. Un, Mare. Fresh ti makitkitam akarni, Mare. Kaparparti laang itangal daw. Ay, nawaw. Nagpartida gayam. Manungay ti per kilo, Mare. Kas iti sigod po, Mare. Nalakapay piman. Sayang data. Adda extra 5 kilos, Mare. No kaya mo, mapangka iti ayanda Auntie Minda. Imbaga na kan ka, Mare? Wan, Mare. No siyak ti sika, mapangka adagusan, tapno di ka maununaan. Ayun man, agsagana ak nga rudan, tamapanak gumatang. Mayat data ta fresh, Mare. Kun, makasigurado tayo, anadalos tinagapuan na. Naku nampay, Mare. Ayan man ang jacket ko, Victor Lakay. Dayta na di mo makita dayta? Ay nawaw. Ay, aywan gayam. Pasensya kan. Sa dino ti papanamaya? At dalabiit mapan ko alaan iti ayandaan ti Minda. Anya manan? Pangrapyan ta. Nagpartida ka no iti baboy. Kat adda pa'y 5 kilos nga extra. Gatangag ti 2 kilo. Mayat dayjay maisigang. Nang runa pa'y ita tamatutudo. At pagbayad mo? Utangag pa'y lang ang alakay. Awan mo ti cash on hand ko. Sus. Alaam da ito isang aribo. Dahil tatitangdan ko.
Bayadam ta nakababain mat na utangam manang. 2 kilo ti gatangam, Lusay. Unanti, di yumat imbagbag ang agparti kayo gayam. Ta order mo't amin naun. At dala ang 5 kilos nga extra. Taada tinang i-cancel iti order na kuma. Inton sumaruno, baga andak tumutanti. Ay uwan, agparti kami manang inton sumaruno a bulan. Mangi-reserve kayo manan iti 2 kilo para kanyak, anti. Okay, ilis tayo asigod tapno di yung malipatan. Ayun. Sige, mabit lang nga raw tala at ti 2 kilo agat gatangam. At iti bayad ko, ante. Tapno maitadjumat lang ti sukli. Agrubuata ka, Adelfa, anak ka. Mabit man laang tatang. Nay, ada ka diti ibilin mo, anak ka. Pag naanyaw, iti ayan ka didaan ti Minda. Ay saan? Iti shortcut tapno nabibiit ang makadano na kiti papanak. Ay, okay nga raw tatang. Ipawit kung tulaangan kini Marilu si tibayat ti baboy ni Antiminda. Napansa mo ti jay garden daytay. Nakita ka limabas iti parangan tayaw. Sakto tatang. Padaanak no lumabas iti paraangan tayo. Ipawit ko kinkwa na, taisun ti mangidagas kin Antiminda. No agpasintro lakit di sa ludsudin pa'y tapno makasigurado ka. Nakababain mo't no saan mo't gayam nga agpasentraw ket ipawit mo pa'y laang tibayad mo. Wan tatang, di kay madanagan. Nalaka makit di akasarsarita da di ako maray. Lumabas ak, Mari Adelfa. Mabit man laang Marilusay. Itay pa'y apat padaanan ka. Apay ka di, Mare. Adda ka di trabaho minton bigat ijay sentro, maray. Adda, Mare. Siyak ti agbantay iti pwesto ti kapsat ko inton bigat. Ngamdo nga oras laang. Ay no kasta nga rod, ipawit ko hang ka ti bayad ti karnit baboy nga inutang ko kin Antiminda. Aywan na, Mare. Awan parikot dit na. Agyaman aklaunay, maray. Itad muntukin kwa na dayto nga envelope, maray. Anadam, ta kwarta ti linaon na dayta. Wan, Mare. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo. Ay nawaw. Apay nga itakala nga simbangpet si Kalusi. Kwa ngamin, Victor lakay. Anya? Di ko nam kanya ket 2 oras laeng nga agbantay ka ije palengke. Itay alas 11 kumapay nga adda ka ditoy, Lucy. Anyat orasan ngay? Alas 5 iti malam. Italaan ti isasangpet mo. Di magasak ngamin iti ayan dagiti kukumare, lakay. Di mo ibaga anak isugal ka manan. Kinapudno na, nakiay-ayamak lakay. Diin sugal mo ti inted ni manang atangdan mo? Awan nga ruden, naaba kaklakay. Ay nawaw ti kasta. No inggatang mo kuma iti bangos, di adda ko matinaimas asidaan ta. Di naksermunan alakay. Nalpas mo't laangan. Naaba ka kun. Saan mo't ang maisubli day kay? Ay na, po aya. Sakit ti ulo mo't akanayon ti ipapay mo. Kumusta kayon, Antiminda? Nasaya at latamat adil panakaw. Italaang anakita ka manan. Makabulan na di ka nakita. Nabisi ak ngamin, antay. Ay gayam. Kasano nga iji bayad ti karni nga inalam ide nakaw. Makabulan ng tinapalapas. Nabayagan na sindayo day jay ngam aging gaita di pa'y nabayadan. Ay nawaw. Apay sa anak payla ang anakabayad iti lista amante? Kuwan mo nakaw. Awan mo tiinginyag mo abayad mo. Titulagan kat makalawas laang ti utang mo. Adatiin pawit ko kin Marilu si ante. Kano pa'y? Nabayagan da jay ante. Awan mo tiintad ni Lucy kanya. Ay nawaw. Amangan mo't no imbulsa na ti bayad ko kumante. Makapa-stress mo day ta Lucy, tatang? Ay nawaw, apay ni Lucy anak ka.
Di na mo gayam intud kan antiminda ti bayad ti karni nga inutang ko. Kitno iti pa'y napalabas abulan day kay. Dayta nga raw tatang, kunamo ni anti ajak pa'y nakabayad. Ay, di mo imbagaya nga impawit mo iti kumarem. Isu ti imbagak itay tatang, nasken ang makasaritak dayta alusay. Di magas ka kuman itayan da itay. Awan ti tao di tabalay da itay, 5 basak. Ay narigat ti kasta. Si kapay kit di ati mapasubaw. Wan nga raw tatang, pasubo mo't dayta amarilusay. Mangipaspasubo ka mo, Marilusay? Ay nawaw, mangipaspasubo mo't asasawom si Kadelfa. Kunak man no inted mo ti bayad ti karni nga utang ko kin antiminda? Ha? Kinasarita nak ni antiminda itay. Awang kano ti inyawat mo kinkwana. Ay, kwa mare, kastoy ngamin. Idi impawit mo jay kwarta. Anya ti rason mau? Narugrug ko mare. Narugrug tarupam. Pasano ang marugrug na ka-envelope day jay? Hindi ka madanagan mare, bayadak to. Siyak ti mang bayad iti utang mo kini antiminda. Ay wun rumbang laang maray. Siyak pa'y laang mati pasubo maray. Talaga ka mo, Chika Lucy? Apay ka di manan lakay. Pangasim ka di tadi ka agungag. Agraman ti kwarta nga impaw iti kumarim ken ka, napan mo kit diin sugal? Kasanoan na amwam lakay. Kasanoan na amwam nga insugal ko ti kwarta. Nagsarita kami ken kumarim itay. Ket malagip ko anapan ka nakisugal kadagiti kumarim iti napalabas a bulan. Amuklatan a kwarta ti kumarim ti daduma nga impaabak mo ijay. Ay, kwa lakay. Pangalaam nga yan iti bayad mo kini antiminda. Ay, kat umutangak ton iti lending lakay. Dahi tangamin, naturod ka amapan mangisugal iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw! Ayan na nga, iti bayad ni Adelfa nga impaw itnakan ka, Lusay. Ay, kwa, pasensya kayon, ante. Nagip-ipanam iti kwarta. Isyak to timang bayad inton umay alawas, ante. Urayik laang nga agrilis kami iti lending. Apay nga may na di mo inyo gadagaws. Kamalik dahi, ante. Nailawlaw anak. Ay, ipasubom ti kumarim iti kastagar aramidam. Pasensya kayo manan, ante. Basol ko no apay asaan nakabayad ni Mariminda iti aldaw nagtulagan nyo. Dala, uraya ka. Siguraduam laang amaitid mo inton umay alawas, Lusay. Wan, ante. Sigurado dayta. Nag-release kayo ka din, bakit? Marilisan kami pay laang italakay. Kita amangan no isugal mo man anti utang nga makwarta. Saan lakay? Ibayad ko kan antiminda day ang kwarta. Rumbang laang Nabulanan ng day nga utang. No apay mat adi mo nalaglagip. Nalipatak nga rod lakay. Iti kinabayag na kat naawan iti panunot ko. Ay, imbes ajak kaya ti umutang iti lending kat napilitan akon. Ala, makisugal ka manan. Saanan lakay? Jakon kaya. Agsagana ka nga rodan no marilisan kayo ita. Idiretso mo ngamin nga ibayad ken antiminda tapno malpasan day tanga utang. At iti bayad ti utang ni Mari Adelfa, antiminda. Nasaya at tainyag mo matlaangan. Pasensya kayon, anti. Enton maminsan, di ka agbalin nga agraraman, Anya? Di mo gastusan ti kwarta, asan mo matako kwa? Nakabayad akmatan, anti. Apay kastapay laang matibagayo kanyak. Gapaw tasan anasaya ati kasjenge naramid mau. Naimbaglaangan tasaan ko pinagsasawan ni Adelfa. Amok akam malik dayjay, anti. Talaga akam malim dayjay. Iso asika ti pagsasawa. Agbalbaliw kan. No adda ti impaw itdaken ka, di mo isugal. Di mo ipasubo ti padamataaw. Nawatap. Nakita ang naggapon ni Marilosi dito'y balayo itay, antiminda.
Nag-release da kanon iti lindeng. Binayadan na kaditi utang kaw. Wan, nalpasan na kaw. Binagbaga akpay itay api man. Ay, husto lang antay. Tapno malawlawagan ti panunot na. Nasakit to pa'y ti panagkita na kanya kitay. Tinapatag kat nakaamiris antay. Sapay la kumaa. Damag ko kat insugal na gayam ti kwarta nga impaw itmaw. Wen nga rod antay. Isumot lang ti istorya nila kay na. Ay, piman mo't ni Lucy. Ang pagyamanan lata, ta sinukatan na ti kwarta nga insugal na. Bareng agnakemutan na dya tao. Ni, inayadong mo't nga irikap diri daw, Lucy. Agburburak ti darak iti dayjay abakot. Sino manan ay ate kaungot mo? Dayjay aminda, binayadak lang ruden ti utang ko. Nagadupay lang may bagbagana. Apay, anya ay ate magbagana. Sandak to pa'y pinagsasawan ni Mari Adelfa kasjay. Anya nga min ay ate imbagana. Ay basta nagaduti sa una kanya. No sinermonan da ka, saan kumamat nga agsakit tinakam mo Bakit? Asino ti saan masakitan no kasdilaang? Ang mga no na-stress mat ni Antiminda iti kauuray na, iti bayad a ginastos mo. Iso akas ta na pudot ti ulo na. No anya ti bagbagada, di kan sumungbat bakit. Denggem laangan, tamo mat. Basol mo mat laang no apay anapudot ti ulo daken ka. Ay, lakay. Maudi ko man day ta bakit? Diyak kayaten a maulit manan day ta nga isyo. Wala kay. First and last day jay. Jakon kayat amanayunan pa'y ti utang ko iti lending. Ay, nawaw! Liklikam ti agaramid iti may kaniwas. Nang runa no amumat apakay rubuan ti padam a tao. Narigrigat to ngamin no sikanto ti sidiran na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.